हौखिबा अप्रैल की तांग तरागा मापंदा तरानिपान सुबह लोकसभा मिखल की मनुंग चन्ना इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मिखल पांथोखरे आउटर के सु असेंबली सेगमेंट तरागा मंगादा मिखल पांथोखरे लेमहुरिबा तरा हमदु लालिबा तांग कुनगा तरुक अप्रैल कुनरुकता पांथोकदरिबनी अदुबो पांथोखिबा तांग तरा मापल की मिखल असिदा थोनिंगदब थोतो वाथोक हाइबा तारगदी वायलेंस अदुदगी प्रॉक्सी वोटिंग तवे हाइबा पोलिंग की एजेंट हाइबा तरे एजेंट सिंह लौथोई तांथोई कौथोई हाइबन चिंगबा अदुदगी फुना चेना बखर यारकपा ईवीएम थुगाइबन चिंगबा थौदो वाथोक मयाम अमा तोखिबा नोंमै काप यारकपा नोंमै कापदगी मरुना पानना नंगंद सोकपदगी हॉस्पिटलाइज तौबा हाइरिबा थौदो वाथोक मयाम सिना मरम ओइरगा मिखल अदु फ्री एंड फेयर ओइखिदे मरम अदुना सुम डिस्टर्ब ओइखिबा अदुमलबा पोलिंग स्टेशन सिंग असिदा मिखल हनगदबनी हाइदुना तोंगा तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरु ओइना कांग्रेस की माइकेदगी एज मेनी एज इनर खक्तदा 36 पोलिंग स्टेशन दा रिपोल तौबिनबा सीओ मणिपुर दा चीफ पिसन खेबा लोइनना आरपीआई अथवाले की माइकेदगिसु एज मेनी एज 21 पोलिंग स्टेशन दा रिपोल तौबिनबा इनरी ओइना पिखट खेबा आउटर गिसु कांग्रेस की ओइना पोलिंग स्टेशन तरामाथोइदा हनबियु मरुना सुगनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की एरिया सिंग दा हनबियु हाइदना पिसन खेबदि लई अदुबु ngasi रिपोल पांथोए रिपोल सी ओनली इन इम्फाल ईस्ट एंड वेस्ट की इम्फाल वेस्ट दा पोलिंग स्टेशन मरी अदुगु इम्फाल ईस्ट दा पोलिंग स्टेशन तरेट पुना पोलिंग स्टेशन तरामाथोइदा मिखल पांथोखरे पोलिंग स्टेशन तरामाथोए असिदा पुना वोटर लेबसी 8440 अदुमलबा 8440 वोटर्स लेबा अदुमलबा पोलिंग स्टेशन तरेनी अदुना हारिबा पोलिंग स्टेशन तरामाथोए ngakpigani तरेट नते तरामाथोए सिगी 8440 ना इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट तरुक तांग तरामापन दा पांथोखिबा मिखल मतुंग दा रिपोल तो पसिना रिपोल की 8440 सिना मखोई तरुक की डेस्टिनी मराइबक अदु होंगदोकप ngambagi strength capacity do ngasi gi रिपोल दा लेखिब्रा रिपोल दी यामना इंगना चिकना अमदी पीसफुली यामना फ्री एंड फेयर वे मोंग दा पांगथोखी हाइबगी रिपोर्ट लेरे 80% के मथक वोट थादना की आया मतमदा अदबो हांगलिबो वाफमदी ngasi के रिपोल सिना कैंडिडेट तरुकी मराइबक होंगदोकप ngambagi capacity do लेब्रा नत्रगा 9,89,887 voters लेबा इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी असिदती 8440 हाइबसिटी यामना पिक प साइज अमा खंगने मसिन कशु होंगदोकप ngамoi हाइगदोरिब्रा is this the tip of the iceberg हाइरिबा 8440 is the tip of the iceberg हाइदि चिंगजाव उनगी चिंगजाव अमगी मतोन अमा खंगने हाइना लौगदोरिब्रा हाइबगी वाहंगसिंग लागनरी खुरुमजरी SKTV यंगरु पुनुप तरानोकचरी राज नोंगथोंगबम हौख्रब मतम हाइबदी पास्ट हौजिक ओरिबा मतम हाइबदी प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट अनिमक्ता लेखिबा डॉक्यूमेंट्स records evidences mayam puthok charaga ningthira kumna khanna nener matungda future gi habadi tungda lakada matam gi future gi files ama create tawjanabagi sinjaba adum la tharumni the manipur files ta mayambu taram okchari ngasi manipur files ta hairi but tip of the iceberg ngasi gi report signa marai blai pungam ngadra ngamoidran tar chumna gi tip of the iceberg wai gadori bra vote ama habasi yamna chawi vote amana marai bak adum onthok puding ami adubu handak तौनखरिबा मिखल मोंग सिन मरु ओइरगा 8440 द मदुगी स्ट्रेंथ तो लेरिब्रा हैबगी वांगसनी वांगसि के मतंग सिदा खना ननुग द मतंग सी SKTV की स्टोरी द लिंक्स न लेविरी वसी joining us tonight on the Manipur files International Peace and Social Advancement IPSA Manipur की Vice President KHURAIJAM थोबना हम तर थोब तरामोकचरी welcome to the show appreciate you joining also joining us the Imphal Times की editor ओजा रिंकू खुमुकचम ने ओजा रिंकू पुसु तरामोकचरी welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur की faculty member Dr. HOMEN THANGJAM ने ओजा HOMEN पुसु तरामोकचरी welcome to the show appreciate you joining too आहान बसे ओजा HOMEN के दुमला चरगे ओजा HOMEN ngasi की topic से की tip of the iceberg हाइना यंगबे याबरा नत्रगा yes vote amana maraibak candidate amage maraibak change तो ngambagumna 8440 नसु ngangori हानि उबिब्रा तांग तरामापन की तौखिबा मखल की voting do urraga kamai yang bibel ahan bada mayam pura mapu khurumjari ozara saina thamjaning badi ngasi si out of this 8440 haijabatare cc gi manung dagi amuk thadari basi even 80% yaude unfortunately 73.05 de na yamba media gi houses me amna haibire aduga tramathoi khatada out of 1363 aduna yang paji akoina total jidagi holakpata total akoigi electors satchiba mamangi tang trambangi aduga sigi number jiga mu longer ga yengbudadi it doesn't even constitute 1%
of the total electors oideba oidabana maram oiraga ngasigi repol jinadi akoigi pura maikai amada party ama natragana candidate amagi da hummaga puba ngamgadra haibadudi thajade mathematically speaking number dagi ngang batarabadi ngasigi si yes phajai transparent oina santi oina mayam da apam da thadahan bagi khudong chaba amadi pi but otherwise atang tramban gizina yamdrabazu turnout se 72% oiza batarabaju already election jidi andigi chigi factored in tawda yar oi aduga punna tuna yang nar patarabadi ngasi jina khak akhoi decide tawro haibasin aduga ani sigi percentage se mo handagi turnout se yamdabra hairadi mo yam yami handagi se compared to akhoi 17 lok sabha haizabatare sigi 2019 da pangthokhiba madugi mikhal du da ka gibana Dr. R.K. Ranjan ga okay foje ga moini ka khiba sigi matam da tholak khiba si turn out chi ching amasung tamje ani mak punsala kan da khujik phawda so far counting from Manipur na akoi statehood phangdring de right from India gi han 1951 52 gi general election da gi yang patarabadi highest 17 Lok Sabha 2019 gi jineba adudana 82.69 le punna tampaki oina di separate data phangjadre aduga lowest sina karam kanda legi ge haiba kanjida akoi na hex statehood phangada bagi mamang haijaba tare da kenogi akoi 1971 gi 12 Lok Sabha da masida akoi 5th Lok Sabha haijaba tare sorry 5th Lok Sabha 1971 gi sida turnout se only 48.86 oigi matamjida kaduri sina akoi gi entombi ga amasung paukai outer gidana ani maksi INC dagi ngaktani aduna handaki si amuk yengba tarabadi turnout chi hena yamangada basu mali amaromda tangtrampan gi si karigumba yamna akoi gi violence leire na tanabadagi mafam kharadadi akoi gi gadi am tappi aije khetrikau gi manung dadi oijai adubu akoi gi polling station ji da akoi gi kadi polling number kadi number da akoi ji na polling station ji ahum amuk lei haijariba ado ahum ji yakanda very peaceful loi amaina atopada su thobalong gi da akoi amata ta de ona train akoi ni nahan khanaba da ju live ki da jo dum haijari congress na padana dominate to area da iran thokpagi tagi de aduga BJP na mo pajana akoi dominate tawgi be area da ta de amai tawdra mai magi candidate sigi magi area of influence pajana chawba hegemony ga du haijening de adumaina domination di haibe yai adugi mafam leiba sing da di irang di tagi deba contested areas hairakpatare adugu mafamda haibadi plug BJP na ngambra su ngamdaba then Congress na ngambra su ngamdaba akoi hujikan ji language na buffer zone ga haijabatare adugu bagi mafam jidadi akoi yamna akoi violent oiba mawngda thongnaki adu huji aduna thoki bani na maram oiduna ngasi gi ji amu report tawre ibajineba aduna makha tabadi yengmina ji haibata bani kanana kaduino adubu it's very true tip of the iceberg ni akoi gi maton khara khatani 1/3 akoi gi third kumba khatang oigedra urjabri basibu maton da ayam sarukti lukhrabani makada aduna outcome ji kamaina leidoribano but ngasi gi election conduct tawbiriba amasung praja mayam sing tasingna thagat chaningi including the candidates inflammatory oibe speech amuhana piraktaba then adugi matakta akoi popular power na koni na haijab da people gi power amasu tholak pa dongna su tawba then adudagi security forces mayam na ECI na aine he government pusalle na comment ga diam cheri phanta ki election ji di election commission of India na conduct tawjabane ba it's a constitutional autonomous body ne ba all the powers are with this body makoina kana utilize tawri haibadu akoi DC mayam ama utilize tawri baduni then akoi gi on state ki branch ki adugi commission ju sinari bani election commission ju then mukhoida achangwe adequate manpower sinhanba kapa kapta buduri khangre adugo every order magisterial order ngaktani binary ba mayam du presiding officers mayam gi aduga ngasi gi dadi yamna chinglemba mawongda akoi gi nungai na pangthokhiba je masida yamna appreciate tawi this is the true color of democracy okay manam din ni lalehu true color of democracy finally ngasi ubu phangi habne adubu masi mamang do uram taragadi ngasi koina tip of the iceberg oigadoribra haidi nahan pangthoki ba mikhal gi matungda ngasi gi mikhal sina koi course change to bangam gadoribra kana go mamgi marai bakse luke tormadu hagalak pungam gadra habni adubu ngasi thadna riba voter masing city 1% phabu phada banina ayamba loina loisangrabnina masina change to bodi yamna wargani habni aduna ai uzarin khudla uzarin ko haidi Uza HOMEN su thambi ba mayam su dum yana handa gisidi maybe because of the 11-month-old
Manipur crisis masina mar moraga miyam se kitang conscious oiba people power hai na ama ozana wahi season abiri oza homena aduna people power gumba ama natraga samna micham sing si ayamba loina mang natraga so ayamba si conscious voting torokpa mamang issue voting tok de habdo handati Manipur gi issue sena issue moraga madu aware oiba conscious voter ama oina ubi khibra adu oigibna mar moraga ngasi gi adu conscious voting oigi targadi ngasi gi keno sisu report sisu madugi extension ni only the difference is ngasi dan kitang peaceful oina tawgre habduni aduna nahangi du da ngasi sena amuk supplement to bo ini yang be apra komai thambi kam sume akogi hanadi akogi issue voting se tongnaramdi aduga se tongan ba different person anegi perspective tegi mana yengba chumme haibaduna amane almost akogi sida leiriba Manipur da hujiki handaki inner da buhara outer da buhara maru oina inner gi sida leiba akogi voting behavior se handaki issue voting da khara chatpagi mamidi am chawng tai tawbadabu adugi issue voting sida tawragasu kenogi candidate khodimak se taruk tholaibani taruk makse makoi gi oiba on keno makoi gi oiba ideas le handaki keno sida aduna makoi gi idea du da makoi ne vote khombagi mami adum tai se yamna khoigi contestant akan bo oriba candidate mari se ekta haisi mari sigi makoi gi on perspective to makoi na kamai na yengi handaki Manipur gi thoiba irang se khoi loina mak na khange aina muk na hairu gasu makoi gi over on interpretation du halam matung da miyam sida makoi na vote khombagi chana bi se handak haudoki handaki election sigi campaign da kanagumba candidate amatana mi sing se thabuk pi ni adu tawni adai da chatte handaki campaign si Manipur gi oiriba irang se loina na Manipur gi oiriba indigenous people singi laibak se kadai da lepkadori bano haibagi adugi idea du loin chale aduga miyam sing sisu hairiba mari dugi idea du thajaba sing du chatlaga vote se thade aduna bu magi du chatpadagi mamangi April 18 gi hamba PS ki khoi bar pum da pangthu iba mikhal sida violence ki mami se khara chawna thoi mafum khara da hojik chu haibi ki biduni contestant se am kanna kan da thokpa khotpa haibide amana hekta kan election nai se admai thokalle mamang da gi su pak san na torokpanina akoigi se amukta da at one time leiriba khudi maksida loina makchat laga hek yengsin basu phrak ek ta bagumba adagi keno crisis thokpa natraga violence thokpa natraga na khana chaina ba thokpa se voter anigi contestant sing digi supporter anigi marakta sum thoewa adeda henjel kanda yang ka hena khoigi thoi kholi haba mayam ma hainari se dum haina batabani thoksu thokhribani keno koi pam do thodok mayam se nongmai puthoi bu haibane adagi khanai bu haibane se nongmai kapaga palga keno da hospitalized to yauribani aduna andaki mikhal sida khoigi whole inner gi voter sing yam conscious oyena dum lobda kesu kaide tawdabu magi on interpretation da magi perspective ta kanada chakadoi no da chachabuduna amu oigraga overall yengmu matam dari conscious yam oi aduga amana oji haibiriba kenogi akogi ngasi repol toriba polling station trama thoi sigi kenosina akogi sigi potsi akogi sidalai riba voter singje khwaidagi luckiest ko democracy ki mahau khangba aduguma mi amasum voter sing oeba karino da kanogi money power muscle power khogi ngasai gi miss kano information gi lairi me amdo adugi barrier sing loi thugaira handakti under tight security yam dramina security loi maksin da su yare adu maina pangthok panina lairiba khogi kano sing moi si laiba yam phaba voter ne marom da atai dadi mamang da pangthok khidudi yambanina adagi ahambagi kharasu keno se khoi thaba ama tawu matam da ahamba thabak se tawkhrakanda ngasai gi asoiba kon urakpasum yawidana ko ado yawdri ngai du da mamang du da tawkhibu da aho arak sing du su hanakti loi melabnina kwaidagi marak phaba voter ne na democracy gi mahau gi phangam ni kaina adum khanbe ai tawbadabu voter masing amana vote henba matam da kadori bini hainaragasu handaki pochida almost 19 se 19 da pangthokkiba mikhal sida tawgribasi hujiki polling station che lising amaga some around kenom haibra chahum go humpu haiba natra chahum humpu sida lairi si complain lairi si for example say keno opponent keno me am candidate me amna sida lairi ba candidate oyo me amna complain tawri si mafam kuntra ga taret ne se mafam kuntra taret hoi yam irang leigre natra pamda thokdok
थोखरे नत्रगा आई भोट याम फंगोद्रे हाइना खनबगी सु ओइरेना खलसी तौबदबु इलेक्शन कमीशन की मोय जस्टिफिकेशन मोय याम फजन कुपने यमगनी मोय चोपनिंग मोय मरमदी सिगी कनो इलेक्शन सिना मरम ओरगा इलेक्शन कमीशन चोफन बगाई दु कैसु तौनिंग मोय अदुमंगना कनो से पोलिंग स्टेशन 13 जे हनबदा याम मतिक चारे हनबदा मरम चारे हाइबगी वाखलो नबदा मसिगी पोलिंग स्टेशन सिदा मिखल से तौरइनेबा जस्ट 8000 सम अराउंड कैनोनी अदु ममांगदा अखोई हुजिकी 37 सिगी तौथोखिबसिंगसे सिददी ngasai complaint se yam saw complaint leite ma cham cha khara leram be adu di ignorant oiba khoi gi ignorant oiba ya ba adi ignore to ba ya ba adu gumba keno khara ne ba leiri se aduna sigi mayam sida thadagri vote se khoina khanba matam da ngasai gi aham da ina haije ki ba mayam se issue based da magi own perspective ta support to jabaduna amu oiraga issue based di chatli mayam se vote thadabagi changdu adum khara wangi thadaroi habisu yawbagi tholakte madusu magi oiba political view amani aduna adai area du da handaki manipur gi election se yamna khoi gi keno oiba effective oiba democratic values da yamna khangaga toba amani na adum aidi lowdabra khali because this 11 polling station is not going to decide the fate of the khoi gi candidates ki low roi dori maram di hana keno khoi gi voting to matam da yamna khoi justified voting ama atai me am da tawgre lemhori ba khara tawde ha du ngasi phagana tawhallabani na aduga hoi sidagi helak pa khara moi pen da khara leram bi aduna adusu yam ba nate it cannot sagi thada riba me am duga 100 200 yawdom matre yaroi ba aduna every candidate sida lepi ba sing sigi wakal handuroi domni makhoi na tawkhiba makhoi gi keno du da ngasai gi leigiba voting keno sing duna loina thadarangani makhoi phangado poto phangani this will not decide the okay ayam akoi fate have tare destiny to the it was already decided on 19th have tare sil toraga legre evm manung legre to bo maduna loigre hadna so soiri me am do di chum thok to ya de course correction tora tora chatte ya de wakal on da tare ngasi repol ningthini tokre adu bo ngasi gi repol sina aroi bo oibe aro habi wahum na sing mudi leri adu bo mamang da tawgiba election du dagi ngasi chum thoga mama gidan ketang laibak yang kana phabana ta bakangu gi voting ngasi na laibak phabai da yar section thorang loina na unfair means yahon da bide yamna ningthina vote pangtho ki bhai voting tono ki badum amadi oire aduna major take aways have tare manipur gi miyam na take aways to conscious voting issue based voting amma torpak manbugi mamita ba loina na ngasi gi sina maram oiraga aduga ngasi deina na handagi na ngasi numi nini humni gi marak sida social media da karidal wai chare ba information mayam tohoning da phajana tohoning bagi mayam da pena da phongdong narak pa mayam jena mar moiraga ngasi je kharaga hena phajana voting to bra haibagi mami su taya da mi thenga phauda report ani rak tor phauda ahum rak tor phauda achumba voting amagi damakta di achumba election amagi damakta di akhoi vote tha da pami haibu wakhalon mayam thongnari haitare aduna ngasi su major key take aways khara adum phangran khali ato bagi onde ko maina yengbi hande ke lok sabha 35 sub lok sabha mikal sida tholi ba thodo wathong mayam si ur aina haijab am dilai ko ra राजनवती हुजे unfair सिनद्रे है ना हाइदी यारिंग है तारे 100% और आई हाइजन ना violence जाओ किधरे है ना yes violence जाओ किधरे मंडे fair और unfair सिदी yes बहुत नोंगान बा नोंगवाली ये नोंगदांग से सिदा लो डिसाइड तो ग्रम yes अतोप फैक्टर में हम ले रही है फैक्टर में हम ले रही है बा अना fair ओइ दब्रा है बसी it's always questionable कोई चीज दाम तम करा दुम लेगिनी है तारे सिदी कोइना पब्लिक की मागी consciousness की level aduga koi electoral politics or electoral democratic system sigi understanding masigi education si every election sin koi educate tawro wang khala ka duni an handak su adugi another phase ama koi la la chatki bagi koi da consciousness ama la na dum tamuri ko su hairi me am su hairi ko aduga ngasi gi second round se tamuri ko na budi second round ne hena phai hai ado usop tadi first round na hawo ko second round se koi kya ing ko ba to ra su cha de second round yes the man su lay adu whatever jokes apart ko koi gi oina di koi taseng na election sigi handaki sida koi na kup ni yeng ba kan da yam nungai ta ba situation khara lay number 1 da koi da me gi tang ahum na maram oiraga miyam da pirakhiba consciousness then concern for the koi gi state ko then koi gi miyam sigi marak ta laiba anoba resurgence of wasagi idea of manipur ko then koi da lakhiba unity across koi gi wasagi across the globe koi gi manipuri mani metei mani hairaga moida lakhiba sense of
belongingness lamsida oileba phibam ji yenga kanda mayam da concern oira kanda mayam chi loina ma converse tawraga ko gi lebak sidis da loina ma attention pirak pagi yamna phajaba haidi adugi pochina sum putharaga chat kitaraga di akoi da su yamna makal lamba kano mai khoi da phaujaram amne hai tarba Right. adu hairiba adugi phajagraba khoi da ka hai tare unity am khakler लेबाक से नौ ना कोई कहता रहे रीजनरेट तौर पगी यामना नुआइबा हाइगा ड्रामा रमदा नुआइतबा थोकदोक थोखरगसु Yes. लेबाक सिगी तुंगी Tunglam लाकदोरिबा another 1000 years की येंगा कांदा यामना नुआइबा कोई मियाम द लाइबा अदुगी मेकअप थोपगी पोर म लाखिबसे मसी कोई याम नुआइबा पोर म ओइहिबने right अदुबो अदुना मरम ओइरा कांदा कोई था हौग्रिबा था 3 9 10 थुइसी कोई युमदा मतम जाना फजना कोई चाइसु एटेन तो ngam ko chatna ma to lady ni mandi sidagi another chance ma mo khoi laro na khoi khanjari na jan adu hairi po to mayam na ngasi yam kan ngang na biriba election sin maram oiraga achau setback ama pi ge to ba pot ama yaw khre masi khoi kamai na recover to da ge haibu se masi na khoi gi di yam na aru ba concern ama khoi da du da na hena lumna chale adu mun na yeng taraga su india gi lady ba sigi magi structure sida out of 543 parliamentarians ko MP sida koi ama khak chat khibsina tawdu se kaino se it's always a big question koi da mutta disi dum question ma oiraga lebi pone yes kaino man tawdu se swai da budi vote kom bada moy as moy ngang re se loire lebak se pura supreme koi supreme leader oira da mo ngang e mo mi amsina ko implement to ya ga ya dong na ita ngang e ko ain khalle ba sidai da mayam na ko khuri ni ko ana ai khalle ba haidi tongning badu phongdok pyo yai ba guarantee di tawsan gano right public the guarantee tawsan badi phatte hekta haijen badi phatte aduna amuk another bad precedent sama thamamaga mathang labu candidate no pai haijen da ne ba Yes. MP election hai khoi ha tamorin ko handa ki sin natana mamang da thoki ba MP election sing da miyam gi consciousness bu kaya yamna Right. leige ba then MP ki candidature amana campaign ji tha kya to ge how many months थांग को कैंपेन तौरगा थानी कैंपेन तौरगा एमपी की बोले कनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बो थुंगना बचतबा ngамदना वोट खोमगा अदुदा वोट कारगल मयाम की थबक तौनी का हाइबसी पका हाइजम कोई पोरम यावरे येबा सिगी यामना फतबा अदि अफबा ओइननबो होनरकपदा फतनबे मोपोन मयाम सु थोलेबा हाइदि थोइबे इरांग सिगी मागी ताइछि तोंगा चलगा खुदोंग चाबा लौगे हाइबा मानु पोट मयाम सु उबा हाइतारे मसि नुंगाइते मसि तसेंगना नुंगाइते मियाम जी पेनदन लेरे कोई प्रजा मियाम पब्लिक सिंग सी पेनदन नुंगाइतन लेरे सिगी नुंगाइतन लेरिंगे मरसिदा मिगी नुंगाइतबा मी अवाब मियाम दो अदेदा चंगजलगा तोंगजलगा इलेक्शन की एजेंडा ओंथोकपसे मसिसो कोई सुपाम पाम किते अखोइना पामजरमबदी मोय मसेन अमगा क्रिटिसिजम तौबसिम तोंगदौनेबा अदुगी महत्ता मखोइना MP मोइना कैंडिडेट ओइना ngasi थोलेइसे करिगिनो हाबदु माय अपामबदो अदु ख हायरगा matam chana tholaga miyam sida new can corner de chatlaga campaign tawiramaga tamna tawraga tawrungado porama khakna adu masu khoi tawgidre ta just koi gi irang sigi manung sida mai gi phibam semnaraga dum takda da tawre candidate lauthorokdu nomination wal liba numit hapta manung ga tawre do adu mama kana bole tu no kai koi kem khangande ko any party across party line ko am da khangande aduga kanam haidok tene ai ngai se bol lepani na haidok pase suspense thamaga bot ko mi yam yawre aduna munna yengaga di hujik pudi miyam na bot thadabagi bot ki sai ge khoi gi ai party mai party in tongna kan sida achumba aran baga siloi mangre haidi truth haibasiga khoi gi false haibasiga ani se sigi pochi mangre hujik lai sidi aigi party nangi party nang nang ni phanam chum chu nawa lode right aigi party na na aran ma tor musu ne cham ro to aidi magi supporter ni adugi level da argument to web social media ra follow to bi loi une ba aduga candidate machine ji they start criticizing one another magi supporters sing na season ro da wahi wata season sala ara moi mari si aina yam nungai ki da basi mayam na jik thanari ba candidate mari koi gi education minister tamu basanta lere ojabi mol lere koi mahesh lere koi maru kaiku lere moi mari si handaki issue sida they have contributed at their own capacity in a very significant way people have already given due recognition and respect to them moi da
some kind of koi ikai khumna ba miyam na masak khangba kanoma loi pizza pb khrabane ba makhoi se koi na groom tawraga koi miyam gi leader amoina symbol amoina iconic figure amoina koi na project taw godong ne ba adu election sina maram oira kanda moi masen gi supporter ne kangde moi gi masana ni kangde oida pada ba chakhat ba jugo cha da miyam puthong na raga amana ama sidan rak pa se masina phajaba miyam do loi halaga phajada ban mathak loi thangan ba अखोई की सोसाइटी दा लेरिबा इलेक्शन की कॉन्शियसनेस तो यंग बियो फ्री फेयर की वारी ngai खनर की गुमसे मोइन तौरिबा अखोई की मियाम की कैरेक्टर एटीट्यूड ऑन साइकी इलेक्शन की कैंपेनिंग की मतम से तौनरी पोतु यंग बियो अखोई की हाना लेरबा यूनिटी दो इलेक्शन जिना kai thar ki bai tar पूरा ब्लॉक मरी थों थुगाई बे दा थुगाई खरे अदुना मी खुदी मक नेगेटिव डार्क साइड इज लोई लेइ राज की लेनि आई सु लेनि महात्मा गांधी की लेखी फिडेल कैस्ट्रो की लेइ स्टेलिन की लेनी अमा की लेनी लोई ले मालेम दा फाव हेरो ने लीडर ने हाई सिंग से लोई नो डार्क साइड लोई ले इवन लाइव होबा कृष्ण फाव लेना अदुबु मियाम न तौर से कइनो हाई कांदा मागी फजदबसो एवॉइड तौथोगा नेग्लेक्ट तौथोगा इग्नोर तौथोगा फजब मियाम दु थागल लाइ ओन थोइने राइट नत्रा अखोई की कैंडिडेट फजगरबा अखोई लीडर कैंपेन से फजन थवा यावरबा लान मनु से फजन कंट्रीब्यूट तौर मरी से अदुगी फजद म्याम दो लोसल लगा अफब म्याम थांगल लगा कोइना आइकन नोइन पुखोकी दो मी दो इलेक्शन जिन मरम हातो नरे अदु वंस अदुगी फजद फोटो थोखर कांददी यू कैन नॉट वॉश आउट राइट समथोप यार रो यस अमुक हानगी कोइना लेरंबा यूनिफाइड फोर्स हाइब तारे यूनिटी अमक लेरंबा दु थात्रा मथुइ से याम वाना सेंगल मदु मदु मो हंजन बदा यामना वागदब चमनबो स्टेज अमद लेहौरे हाबने हाइदी इलेक्शन जन मरम मरगा काइथन गिबगी ओजा होमेन मदुसु आस्पेक्ट अमा दुम लेरे अदुबु हुजिक लाइबो वाफम दिंगसी तरामाथुइदा पोलिस स्टेशन तरामाथुइदा पांथोकिबा मिखल जिना इट शुड नॉट बी एंड मस्ट नॉट बी द लास्ट रिपोल अन हाई अखोगी आरपीआई की कैंडिडेट न फोंदोक पसे इट शुड बी एंड मस्ट बी द फर्स्ट रिपोल अदुगी मतुंगदा रिपोल मैम तो मथौ तारिंग तरामाथुइ खतन एना फॉर तहनिंग मैम वाली है वफम सिंह थम्बदी थम्रे अदुना ओजाना साय थम्बिखिबा हुजिक रिपोल खरा तौता जो 100 क्रॉस तौना रिपोल तौर खतो लेत्रबने याम चाउना रिमार्केबल चेंजेस प्रोपथिंग मोय दबु सोइग्रे फजन तौगिद्रे हाब मैम दुरी तौबु मथौ तारी हाबनि अदुना अदवा एरिया दुदसु रिपोल क्याम यामना मथौ तबु तारी हाबसिमा रिपोल तौबसिन पीबा मागी मैसेजिंग है तरंगा सी याम चाउबा मैसेजिंग अमदि पी है तारे दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन द फ्यूचर आल्सो है बगी याम चाउबा पॉजिटिव मैसेज अमदि लेरी अदुबो लोयनो लोयना कोई हुजिक अथौबनसु थंबिखिबा कोई इलेक्शन सिना मरम मोयरगा कोई यूनिटी अमल लामदु दसु अटैक तो बकाई थरकपा है तारे अदुमसु उबी बरकमाय थंबे यामना केनो चुमी अकोन बगी क्वेश्चन जे हाइजन ताबनी अखोई नेशनल कैरेक्टर जी कराई चखरगे हाइबन यस यस एनी अखोइना वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज for example USA gi jam nungai aduga universities agan JNU jam nungai where the candidates me am je thongna raga debate to gaina du ne sigi debate si da ayam sway tong na tu ni yes adumakta na underbelly gi tactics sin adabra haibadi moigi da zu adum funding kamaina to ya ba ya da ba कारबा मतुंग द स्पॉइल सिस्टम अना फना हाइजे बुआनी समवेयर करप्शन सी याउदबा यादबगी मोंग द जो दुम ले वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी यूएसए द स्पॉइल सिस्टम है मेकानिज्म जिना कइनो आई मानव जिना आई प्रेसिडेंट होइरे yang wabi रखरे अखोइ रिंकु जे पजना मा अखोइगी राइटिंग जे है मा अदु खन बतारबदी आइगी ऑन aina hapangam me amaina akoi chida ju khara piri dana MLA na thabak ani ahum hape ya ba including PA or the MP na ani ahum hape ya ba gana lei dana amaina leijari aduna site thamgraga repulse tawbagi mathok tarabadi ECI na dum torakani haibagi thajabadi leijagi kaigi no ga yam achauba akoi gi electoral reform ama progna ba hona ba da TN session ji matam dagi haijaba tar mana introduce to rakiba proxy je kamai thing ni then expenditure je electoral koi electoral expenditure kamai thing ni ga na minimum koi maximum ceiling thamalakpa adi matakta affidavit sigi necessity ama ya holakpa sigi mayam sigi tamna di change odum di to re hariba adu somewhere sidi culture amani democracy is a culture just like nintau panwali baki culture ama leiba dumaina aduna ozarin kuna ju thambi ba tabna ade okoi oza thau na ju thamgi mi da madugi consciousness tu ne second part of question da lakpa kan da aina 100 pigeon by example the necessity of debate haibane yes media houses akoi gi kenona ju ai uzagi
SK na April tang ani da Trang yang maling anida ito sila mayam di invite tawraga Yes. open debate ama tawnaji adu kanji da I thajabada manifesto di amta tholakri ba tholakri ba that is the problem ne natra manifesto ji hana moi craft to bangam da na tawe number 1 problem si candidate puthopagi awaba ma leigi ba then lei ba khoi unrest haijaba tare wakhal da leita ba khangdaba then adugi matung da leibam sabam khangdaba mayam ama ne ba so many aduna even sigi debate si magi manifesto is a set of promises never which is equivalent to mana deliver to bangam tradi machin thiba hair to never lies never yes liable never sida public na accountability demand to we have nang na high grade to di noi party na you promise this why it hasn't be implemented high baze akoi mature democracy hai jab western countries yam baze masida masi tawdaba party to di moi changhan bazu amuhan na moi thadadaba gana leinari ba that is their culture ne ana second part ki question ji da ngasai gi national character je khrai da leigadaba no hai badu ne election ji matam sida di mi gi chitragupta kwai da gi phaba phataba mayam je dum du thoksarakani then adugi mathak sida amuk ngasai gi issue je isam samna where do I stand in NRC da I stand karai da le NRC ji alternative kari no ga na debate to hai naga da bane then audagi ayam badi hujik sing asai emotions to tongi hai do khoi thau na adu chum badau na tawe ba because yang war ba kanji da ai si yang war ba kanji da ai immediate need sine wa du na le ba mayam ji da ngasai gi deliver pali ba sarkar da criticize to budi am na lai adu ga deliver to bangam to mayam am leram gane ba for example amta mayam halan bangam dri na chingdagi ju tampak tagi ju tampak tagi ju chingdai ju ngam dri ba is going to take time institutionally sikama ya handoi no haiba du ne ba tholaki be issue je illegal immigration ni haiba ama jo dum yauduna leirabani narco terrorism gi port yauduna leirabani aduna ngasai gi mechanism je du oita di ngasai gi immediate ngasai gi halan ba haiba du di sigi structural changes mayam am poraga political will ama yauraga porak pado madu mathok tai kana debate si ta gi dabadau na tawe na thamjaningi ba poti kari no akhui miyam gi marakta su yaw lauri ba mayam ji Imphal mayon ngak ta ne yaningi yaning de na tholei ba mayam ji voices mayam akhui ngasi ngangna ri ba media da discuss tori ba je mi lam taram be but only 37 to 40 me kontra nifu yama da chanina kamin irak kaneb and those who are those people tana ji khanamina ji haiba kanji da ngasai oja thobuna haigi ba ma di adugi party gi oiram gani ne ma di adu toram bani ne haiba gi allegations for mu lak tori bane ba khoida that doesn't mean aduna khoida border to we haiba nataba but quality of democracy ji leire be ji unfair fair violent oiba oidaba adugi mathak sida manifesto jam important oi karaba matung na madu implement tawhiba ngambra ngamdabra aduga assurance su pio haibane sigi debate ki culture ja khoida leitriba akhoi de ditaba ya deba mamang da handaki de ji matam phangi dre akhoi election gi meeting je izaga lemina di taba ngamdeba na kong men duine ba sin rectory ba wahi wata ma dia du toram bani ga na eta lekai da to ba campaign hai campaign do adu da de mo nakan nam de mo nung thomjan duine ba no adu matam da nongoi sina di haibu wani but akoi se violence ga dom hingsa ji ga sago nar ga chatpa dong na tawri it has to give adu larger issue di fundamental ori bajudi like akoi irei cha maya election is over marai bu phaba ma karak kani marai bu tu kyam phai phatte malpractice leihibra leitabra ICI is going to decide akoi di pun da ba yaroi right phone na hairab da khwai pha hi ba isni naw mayam je moi mafam karai da no have we ever thought about that okay adumaina issues mayam ama leiri kamaina halanji ge the border fencing tawre ga hairi hen adu da thajaba thamgadra haibana chingba mayam ama di akoi khanada ba yaroi ba aduna for posterity violence di akoi na maitai na ju am pamu bagi su natte haijaningi because we were meant to be violent akoi gi dharma da violence thadokra bane ba khoi di Hindu logi ba mayam amana maitai dharma sana mai chacha ba mayam na su thaina gi makhori ka ga I kalam ba kholam ba do loino hongdokra ba matam ne adumaina leigra ba sida nauna akoi da violent o hele iba sa masigi je khangmin na kan da natra ba handaki unity ama thola ba ngamri ba je and why this election petty issues mayam jina ke do wi thugai do no aduna punna chamina ji akoi gi character tongan ba ma leire he election da ji moi pangsau song na ba wani but when it comes to the national cause moi di pun bangam gani ko haibado masi madi ai we want the Meiteis to be like that okay
moi pangsau songnareju ko vote ki panghang angnareju ko moi di metai ni moi di punni Yes. Election ki nature do nature ni hai na lower galwar. Yes. Election hai sidi koi candidate ama thong mode pare. We had as many as 6 candidates. Taruk lai hibni na taruk tu ke tongan ba ideologies and hariba candidate to support to rubna maram oraga. We had differences of opinions for some time, but once election is over, we need to be together haibagi and we need to rethink about it haibagi wapam ni uzarinku live wapam dinga sigi tip of the iceberg o heli ba ngasi gi repoll to holi ba habtare repoll to hobagi maram se kaino hamatam da khogi mamangi main election do 90% makha da lupi ba saruk to habtare ungi saruk se masi phajana kaitare fair oina free oina to gidre habagi yam chawba symptom ama kan hetare ngasi phajana pangtok chaba targa sun mitu dadi oi hidi habugi kaino ne habtare adu itargadi live wafam se ngasi koi live to su koi opposition ki candidate INC ki candidate oja bimol gasu sig wafam se manasu highlight tawi sigi matang sita nahan to ki ba violence mayam habtare no make up ki ba even election matung da no make up ko paro no mitru tawi ba no make up ko lai ba mayam yaw ki ba sigi aduga sigi thodok tholi sigi numit amagi mamang da intelligence ki report lai tab targa su numitu da di report laibam thok tabra haibagi wahang na chingba aduga state ki intelligence krai da lekre kamane fail ori no and oi ghabe targa sumadu matung da state na madu ki responsibility la ro keno da sigi law and orders the state ki makhuta leibani na state na madu ki responsibility particularly koi ki kabatare security advisor chief secretary natraga koi DGP makoi ki level dagi habatare bureaucrat level dagi hati political executive na ngamda targa su koi ki permanent executive level sing ase na masigi responsibility la ro ka kari thoki bano haibna chingma myam na thamam thok tab adu thamdragadi media na wahang tok driba kaino habi wapna chingmul ai aduna kamai thabi ai numitu da so koi sarale ba ki pau ek no ngam ga phong matum su media sing matho pangtho ngam gi dere lupa lak pi ba camera sing matho to ngam gi dere habi report ka su mag legi aduna sigi handaki 19 gi election habi April 19 gi election asida koi media na still hoji phau ba tawgada ba to ba ngam dana lei han thambi ba yabra kamai thambi खोगे April 19 the first phase election तौरनी ना election commission of India ना लाउथोर कुमतम दा अकोई में आमगे खोलाउ से कईदो बगी election तौदोई नो हाय बदे right अदुबु कमाई तो गए मतम दा ngसागी ECI ना state खुदिमक चटलकांदा लोइना सर्वे तवी election तवी आगदरा यारोइदरा ना जम्मू एंड कश्मीर की तवी अदुगा अकोई मतंग तौरकांदा अकोई मणिपुर की सु मतम दुदा इरांग फनेयाम थोगसु अकोइना खंगदबदी मतम दुदा गवर्नमेंट अमा याम चावंग लै अखोई द प्रेसिडेंट रूल लेगिदे अखोई गवर्नमेंट उथाइगिदे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर रो कैसु काइदना लेगी इरांग थोगसु अदुना मरम ओरकांदा फैक्टर अमसु ओरमबे गवर्नमेंट अमा लै हाइबगी अदुगा अतोप लैरिबा अखोइगी एजेंसी में आम ले इंटेलिजेंस एजेंसी में आम से फॉर एग्जांपल SIB लैरी अदगी स्टेट की नसु CID लैरी अतोप मिलिट्री इंटेलिजेंस लैरी मयाम दुदगी खोंगलक रिपोर्ट सिंग द बेस तोरकांदा इलेक्शन तौबसे मणिपुर यानी हैबगी वाखलोनम खक्ता हियान इलेक्शन तौलखिबनी करिगुंबा इंटेलिजेंस फेलर लैगनी हाइना नोमा वालिंगैदगी अखोइना खंगमबा नत्रगना अदुगी रिपोर्ट मयाम दु लैरगदी व्हाई नॉट अखोइ हाना खंगिना सिदैसिदा अखोइगी इरांग कन्ना थुगी मार्च की 3 दो अखोई सिदा इरांग अदुम थोइबनी युमदा नदना मी म्याम लैरिबनी अदुगा लिसिंग हुमफु हेना डिस्प्लेस इंटरनली डिस्प्लेस पीपल लेना लैरिबनी अदुदबु कदुबगी अखोई यावरकदोरिनो इफ देयर इज समथिंग लाइक अजुमुगी इलेक्शन से पांगथोक ngमोइ काइबा खनतारगदी अखोइगी होय करिगुंबा थबक अमा तौ मतमदा मदुगी लूप होल लै मदुदा क्रिटिसिजम पी डेमोक्रेसी की यामना चावबा क्वाइट फजबसे अखोगी इंस्टीट्यूशन सिंगसिना अखोगी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सिंग हाइब तरे सिना तोरकपा इवन गवर्नमेंट तोरकपा थबक सिदा अखोइना क्रिटिसिजम पीबसे मसी डेमोक्रेसी की क्वाइट फजबा सक्तम विदाउट डाइसन देयर इज नो यूज ऑफ डेमोक्रेसी हाइरिसने अदुना डाइसन दि लैजसनु क्रिटिसिजम तौजसनु तौबदबु पांथोक्रिबा पोतसिदा ngसाइगी नियम चुना पांथोप ngमनी न खल्लगा तौगिबने अदुना अखोइना क्वेश्चन हंगबगी पोतसे आइदी मदुदा क्वेश्चन हंगुबदा मदु यामना दरका ओइबा 19 अप्रैल की मतुंग दा हेतारे थोखरिबा थोतो वाथोक मयाम दुगी मतंग दा आइदी खुगी permanent bureaucrats government की पार्ट मोइ रिबसना केमतो हाइदना लेबस that is what मोइना खनबदा मखोइना खंगे मखोइना सु रिपोर्ट मयाम पिएबा अदुगा मसिगी रिपोर्ट पिबसे we all know that is the duty of the presiding officer plus the complaint of the candidate sing दुनेबा अदु एजेंट सिंग जुसुन को मखोइगी complaint मखोइना तोरप complaint सिंग दुदा justify तौबरा तौदबरा इन यिंग कान लेप इनेबा अदुगा मखोइदा if they are that bold enough to supreme court na high give the webcams is no webs but leiribni why not they check the webcam and adugi
issue to the Indian Kotana Torakanda, Sida Fazana Togidre Kotkidredo, Akoi platform, Akoi Sida ladies na, we are giving information to the public. Akoina, we are educating someone. Aduga, Shigi Mayam Sineba, Coin Torishina, those agent, Aduga Natraka candidate, Natraka political parties in the Togadavadi, Nasagi ECI in a local liba, Tabak Singse, Fazana effective in a local Pangamnava, Gid Damakta, Makoinus, Mating Pangs in Gadavne. By how? Complain Fazana Tawutare proper forum. Aduga mogi webcam ga khiliba singdu pajana koi yenge kind of complaint to butare haidi makhoi gi leigriba election si koi free and fair pangthok na bagi damakta silli leba thorom sing do crumble to re kai re na hai taragadi adulai to the kai is kamai to buno na complaint to budu moi mathong ne without complaining anything we cannot say anything. Aduga loina ma haijage ngasai gi aina haijagri duni 9 lakhs niko koi above 9 lakhs niko voters 89,887 adugi manungda thadagri se around 7 lakhs plus niko ada 7 lakh plus bu mi khudi mang na makoi se loina mak kano torong gani na khan braba makoi 7 lakhs plus simong da wa ma am yauri bani magi family me am yauri bani aduga amana sigi 7 lakhs sigi manungda there are some 1% gumba ko kano lady ba say political workers lady ba say BJP ge hairo RPI ge hairo natra Congress ge hairo natra ge MPP ge hairo ladies sing sigi magi political worker base am lejari ba makoi gi duty di moina thagali ba candidate sing dugi damakta favor da ngang ba se makoi mathau ne ba aduna makoi political party sing political workers sing marakta criticism ma pinar pa there is also a beauty of democracy adum highway ai aduna sigi torok pasida hoi ngasai highway gi ba akoi gi sentiment da sanaraga tobudu gi nuaite highway gi wane aduna hujik state ki machinery singna madugi pota locally hai bado they are aware makoi sidai sida makoi gi mathau da kariguma lapses or amadi say IAS officer amagi magi career spoil tok dorine IPS officer ama promotion ka baga mori dabne gamoi doribane if there is something wrong in his career da mana report piram dra mangon da defect kara leyu matamda anybody magi marup nasu magi competitor nasu mangon da complaint tawsul akanda magi mathakta siguma mayam da dorakanda magi career se sabotage to we abagi pocham chang leyu I don't think that nangi DGP natraga keno leiri mayam se soiram gani haiba thajade makoi gi keno do thabak to ningthi jana Taurungani, Tawadabu, Koi Kanbam Changi, Sohiri have targadi evidence Utpatai, Utkaduriva evidence into the Nasagi Lariba machinery sing matak the complaint of the proper forum with proper channel and through proper channel the Tawuda, on the party of organization in Haja. Okay, Matang say, I thought Matam Suyam later, Duna, the lecturing is Heidi Akugi election see. Matang matam chadri ni miyam na dum haine kugi IDP mayam mayam da handriba adugi changtok jachen tobu yana driba highway blockade targal leriba suma mayam si smoothly freely move tobu yar matam du ta koi Manipur se normal ware now we can go for election and haina bani adu hai hana election pangthok kare adu election ki mango ina na prime minister na koi national media am da piba interview am da akoigi timely intervention na maram oirga Manipur da peace se purakpangam gibani habagi hedi khara purakpangam gini loi pore de haide admaina hai giba leiba adu election pangthok se na maram oirga peace oire habagi atmosphere do haidi peace oirga di election pangthok pa yaru duni but Manipur da election pangthok rabina Manipur do peace oire haina so dum lobu yadu ni hetare adubu akoigi ngasi tip of the iceberg oire ngasi polling station tarama thoina mikhal pangthok pa habase peace oidabdugi symptom amadi urpa male adubu yamna haidi 200-300 police station da adugi symptom do lagtabanina only khara few pockets complaint bogda 36 na maximum ne habitare aduga outer gi tarama thoyap laga 47 muktani almost 50 muktani complaint laisi adu etar gadi hujik live wapam di koi peaceful oigi Manipur gi miyamna Assam gi model da Punjab gi model 1984 gi Lok Sabha election do mogi irang lorka da 85 da pangthop dumaina pangthop yo na haibdu hai da su yai Manipur gi du peaceful oigi en thambi bi ar mai thambi poll koi poll related koi violence masidi dum election khudingi dum thoe yes report ji dum election khudingi dum thoe mamangi nawai mamangi da tarang thoi thoki lekin tarama thoi tore thoe hai tar MP khakta gi natana general election do sama ngasi ngarang su madai masi all over India da su masigi keno madum lei hai tar West Bengal da ngarang gi pau report to taw da di pra ko jai yeng odi yam phar hai tar ko adubu adu yam phare na logi tar gadi yam phare in the sense Manipur peace way na logi direction yam phare idea ina di moi gi tori intensity do moi du di mom to re adugi haijabani aduga argument ani thwe rajna hai wa fam du da amana why don't we hold up
for some time duga matam chara kanda Pangthokpam. masi aina su mamangi ko election holding ya molinge da Right. election tawpi abi chance lay to da mamang the discussion am da ai haijabane election tawgi hai taragadi before doing that madugi decision notification loading da ko state ki wena ECI na assessment am tawbiyo hai law and order ki situation se Manipur gi wena adu assess tawraga white paper am putho magadi Okay. ko adu taragadi somewhat miyam da convincing way ne adu tawki da basi adu gi loophole du da ne mam di kai no kan da ko is this the unwarranted ko gi arms illegal arms se to machine khang da sai re laikre si loi khang ba ne ba hojik si law and order si completely ko gi lai ba state ki enforcement agency sing na lakshan ba khosan bang ya bagi situation ma laitri ba mam di kai no da som da periphery vulnerable area sing da कोई terrorist group na ni khang de then cookie gi volunteers na ni khang de la lo na ni khang de khulai pai ba sing na khang de attack tor mo tam da madu defend tong na ba si khun khun du gi mai mai gi volunteers sing na tawja bani na madu de da mu khulai bhajan ba punjan ba gi po che maming gi na mo na tam tam na gradually join koi gi mo gi security forces sing na combined force na tam tam na lokhot chata ga su hekta pull up lokhot ba ngam ba gi situation ma miyam sidagi madu kulai thadong da bagi pona miyam da sum lai hi dana ko ana adugi situation am lai bani na soidana mafam khara da di haiba kulai sing si misuse tor pa yai haiba sigi chingna badi akoi da kudimak da loi lai ki adu lai ki baduna ne ba ngasai gi nganahan gi election numita karai karai dun mami kha tarai se adu haiba dung ba design of kulai ekta adugi level da to busidi mamang da thoki election sin da di au phong di lai ki de ba no mai ka pai ma khon ta ki ba khot ki ba blank fight tor me nungdang da adu di Kapsula khre ballot box ka pu ba chapada lambi da dum disturb to kole khara de dum ta ki ching da budi dum tai ko but swai da di dum swing lai ki de ba but 100 ti kulai marang kai selak bani na adugi posi misuse torokpagi advantage ma phangdoki base masida election commission of india gi aina khanbada moina manipur gi law and order gi situation si moigi election gi perspective tagi yengaga assessment nam tawraga adu gi report am putho magadi miyam da khidang ai tawdam ne convincing oi gadam ne adu tawdabuduna somewhere moi se dum thoi ba violence sing sida moi se na koi na dum responsible oi bra moina environment si yengudana ita tokshan khrabra chumnagi technical oi ba report table da chum phangchum da chum lei ba technical table da di officer sing si moi gi di ai thabak tawri utya da report se dum loi phana thaba ngata ne ba field da kai lege du de kanam yeng da bane Right. aduma lere adagi idps ki dubudi ai ngrang sira paw da thengna budi poll percentage to mogi election gi officer na hire padi 95% thadei na hai Okay. aduna argument sing sagi amana argument amana kaino hakanda ama chi thaurai na haja hojiki duma argument am lere argument amana kamai tholoke da irang si thwe Okay. miam penadre okay election toroge you decide democracy is how it works. Miyam na pendragadi, you have to take your decision on the ballot. Adu da na pamba pamda badu verdict to right. So adu your opportunity ma PN law so dum ya. Yes. Adu gi dong da nam na tawrai ra na khalu su ya. Yes. Positively yeng Positively negatively yeng nga sai ge na ha ma thamjari do. Ai admine thamjage. Okay, positively su adum masi yengba ya habni maru ina ko democratic oiba khudong chabado pire ibra nang na pamdragadi natraga pamagadi madu decision laujaro irang manung sida haidna opportunity pir ko habitare madu gi khudong chaba madi miyam na dum exercise tawre bot negatively positively lauba targa su adu election sin amar moira koi marakta khaibung khara lener madu it is nature of election ki nature is minor to bunina election sida mai magi party mai magi candidate ki damakta adum mayam vote khomna gani but once the election is over adu gi differences mayam do amuk mayam loi kaufsona ba matok tagani unified force amuk loina na punna sanction mena ba manipur gi cause amagi damakta habagi candidate mayam football match samtang shin ba changi election loiga moi ball pass tawna bra yengse okay unity is still required and unity will come back habagi wafum dunia and unity come back nothing unity is still there habagi notuni on the road ngasi gi oinadi the Manipur files ki tharam si matang chal loisna jarge ngasi gi edition si da oja thauba oja rinku amadi oja homen lambi to ngasi gi tharam si bathai happy khibam di mapung phan gi tamak ta oja hum por islam ko tha cho phanu chari appreciate your joining loina na ngasi gi edition si karam to bi bage khoi gi SKTV Manipur gi tongan tongan ba social media handle sing sida join to birka comment amadi feedback tha bir piagani see you next time same time on prime time. This is Rajnu signing off. KHURAIJAM.